Onun килжур жечинжен галереяна зелдерет сыры ысталгыбе кызыкланаган зенеда да үнере кымыллаган зенелердет. Елжік районже бурнаган Римма Парферьева художник ядарла куравзем ергелене булзан тен халичен шыржыв шайынжеде палырны боличы. Пулдарулы жабығытрах собайла маштырын жезембе Алексей Енейкин корреспондент палашыры. Этем хойын бурнышне хойы хилимледет. Аслы бола демеш яленчи бурынаган Римма Парферьева берге шаплагаласан пірреде ытлаши бөлме. Үнерші кел жүртне пөтембе хояллыбе кабырладать. Чоны илем пылдырданақ пушланать. Сцена жинче пір пужы вырында жок. Ери давра күжа савындараган үгерджек. Кунда бол хойын ачалықне сонлана. Шу херінде бұрыныран, ебі пөтек ачасы мәле пулы тұтныне, онда мәле хертензеларныне кадар сапама тұрышым. Аяк рахмар берін гунда живишсем, үзеші шапула херінде живиш тұрықнеде, сымнаса кадартырым, ял бұрнысынде сунарзы мана пите келешеші. Римма Витальевна шкулхышын Костромария юнер училищінде веренна. Ундан тован колхозра художник оформительде дұрышна. Пинде тоқыршыр тоқыр вунбермаш жылданба елжекре юнер шкуленче ачазене илем тенжине дуйма верендет. Шыржыв жайынче конкурсенче шиден үзем дума булышать. В унике шулкаялла художник педуниверситетре юнербе графика факультетне бедерна. Терлі ысталық мелне алла илнескер туры вана далантпа туллын узугурмадыдынна. Акварель, гуаш, шуллы сырысымбе калыбышлы югержексем дума бушлана. Візінже вол тыван давралыха, авалхи ял бурнышне, асламышпе үсіне ачалықне зынлать. Ял вол авалхи бурныш, мана шау косакландарать, ватшынзин, сынарызин мана пити келешеші. Ял хужалықын әжізіне кадартма сонлаза бама юрададып. Тебелі иртсен көшімне вырыс халықын паллы юмахызым дұқсадырашы. Візіне үнерші хойгурны бек сонлана. Күндақ хужалықри хадырземде хойне еверлі эрешсембе тұткынлашы. Үвіссене художник хохлыма городец тада жостовы мелезембе елемлетні. Алеш үнерін мәнбур енебе ішлеме оста Римма Витальевна. Батик, гобелен, тәрі давраш. Типні шулшыранда тірлі үгерчі кысталать бол. Күндақ шымран дуны картины зембур. Унзырбушне херарым евышран пәчек арча давраш, хова холлинчен картинказым явза жихать. Томран Филимонова дымкова детизене осталать. Хойын булдарулықне мұнугезене верендет. Тірлі халық елы ерге урлы чываша жезем тыван жыре анман чырдезе дұрыжать. Тада күшне бірне пұшран жоқшаса кередеп. Ялғужалық райымда лашизеде бұрны бұл вылихизеде хамыр ұстыраны візене шавзене аса елзе візене сонда запама юрататып. Бірінші ял бұрнышне мана смарт чымаллада ұпразақ варасчы. Чываш денгаларым Валли Алексей Енейкин, Семен Антонов.